Poštovana publiko, danas ćemo govoriti o besmrtnom Leninu, o tome koji je on bio ili ko je mogao da bude. Podsjetit ćemo se njegovih čuvenih citata koji vam možda pomognu da otkrijete šta je sreća i šta je suština života. Nažalost, Lenina nisu najbolje razumeli. Pokušajmo to mi. John Lennon, gitarista, pevač i kompozitor legendarnih Beatlesa, ostaće zauvek upamćen u svetu rock'n'rolla kao autor mnogih neprevaziđenih pesama, beskompromisni i slobodoumni umetnik i buntovnik bez razloga, duhoviti cinik, nesklon konformizmu, uvek spreman da iskreno o svemu kaže ono što zapravo misli, ideolog jednog od najslavnijih bendova koji je bez ispaljenog metka podigao revoluciju na svim frontovima i osvojio lepotom i muzikom svet. Lennon je bio najbritkija i najkontroverznija ličnost liverpoolskih čupavaca, autentičan i istinski originalan umetnik i čovjek koji se nikada nije priklanjao kolotečini, vladajućim ukusima, pomodarstvu i opštoj komercijalizaciji svega i svakoga. Istovremeno, rastom popularnosti Beatlesa i njihovim sve većim uticajem u svetu, zahvaćen vrhlotom društvenih promjena tokom 60. godina 20. veka, turbulencijom antiratnih protesta, studentskih nemira i borbe za građanska prava, Lennon vremenom postaje jedan od najbitnijih predvodnika borbe za mir u svetu. Pacifista, levičar i revolucionar sa gitarom u ruci. Trn u oku moćnika Velike Britanije i Amerike pre svih.